Ia, o le nā, Samoa, o le tātou whailoilo, o le tātou porkalame masani, o le wati, keeping a watch. O le wati o le porkalame, ta pu e nisi o vaenga tā ua, o lo tutupu i o tātou vai whanua, a wala o tāpua inga Samoa, mo le maile taimi leo o tātou nu le tūlais furu, ia, o te whiwhia whailo le malau lau, nea fiafi. O le sunga le whaatonu o tātou porkalame PMN Samoa, le sunga a Sayuli, o le whtalainga ia sa vea le ofo tōne pesta, e whatalo wātu i lau sunga, po lau whtalainga nea fiafi. Malo le se funue lo fionga le to'oli e whatalo fo i whaafonga anga tātou atunu. E eliminatu o mawhatu tōma foi e whaafonga anga Samoa e ngā te foi upu fulafulaina o le tala le ni aso. Ia mai se foi fe au man sa mani o le tala le mu tātou uma. Ia le ne foi fiafia e eliminatu na umai o no tō bailango mpai pai o funu foi pa i o sama whainga o le tātou tunu i ona tūlanga whaalupe. Ia whaatalo whatu i le avatele ma le whaalolo tauai i le ne foi fiafi lau whaafonga anga Samoa. Alo, lava. Ia, dea. Whamalia at Samoa na o le awhai tū lau tūna i wale tu afo i mai le whainga malolunga le sunga le whaatonu. Ia, o le ene whaatūlanga ai pa fo porkalame. I o le amataina, toi amataina tātou porkalame whaale vai aso tausanga atoa. Amata i le vai aso o mua mua. Ma fuanga le sa whaisi fontanga lau whainga luenga. Ia, ua fo i wha porkalameina ma le wha mautuina ia o le vaenga. Ale wo mai le wati. Ma lo whaftai lau sunga le whaatono nei mataupu. O le oata e ao o le aso ma lo lo au kilani e Auckland Anniversary Day. Lea la o lewa fo il nei aso. Ia, a fua iai. O nei a ai wha o New Zealand. E tala wha solpito. Teimi fo le amataina mai o le whaatoaina o le atunu se tulo. A meise o le wha mautuina. I ona la ma ona ai ese wha pulenga. Ia na mafua mai ai le wha manatuina o ne yaso wha pitoa. Ia pewe ona iai. Ia isi tu o le atunu e wha penao na wha solo. O le aso la o kilani. Ia na amata mai tau sanga tasi walu wha lua. Ia aso lusuru iwo Januari. Nea la sue atu nei. Se sue atu po o fitu sanga. Faiva. Ia, o whasuru iwa i tau sanga. Lea. Ia, te toi siaki la. O over fast food. Te toi siaki O la. over fast food. O le tele na tau sanga. Te whafonga mai sa mua tātou pokala. O le tau o nei aso. Tele ese senga. Tele mafuanga. Ia, e tele fo i vaenga ese na mafuai. A o le nganga tau lava. O le wha mautuina. O le solidarity po le wha mautuina o pulenga. I lea ai, ma lea ai, ma lea ai. Ia o la taula na wha tau nuina, wha mautuina au kilani na vai tau. O la tauna sa pulea foi. Ia au kilani na so. I le vai tau to a mata o na wha atulanga ina o se atunu. Ia a oni ai mautu. Ia au ale tapena ina male. Ile historical journey. Ese le mata mo fie. Ia wata wele whanau nei se tulo samo. Ia ai nau mai. E whate ia fo i le vai. O tasi wale whalua. Le sa whato ai ia au kilani taimina mai la so rua iwa. Ia o le vai ka umalana. Le nau mai. Tasi walu whalua. La sa rusulu iwa o Januari. Se lau wal toru la tau sanga. Tasi 183 years. Ia vai. Talu na whato ale taulanga. O tuto tasi o kila. Pe a fua ia. Ia wa amatanga mai na o le fatuina. O le fatuina o nei aso whapitoa. O aso malolo ia. Wa e foi le Wellington Anniversary, e foi a Otago Anniversary, ma tulanga papena. E fa solo mai. Lo ta maua ila tala fa solo pito. O le tu, ma le tu. Moino. Ia, ale winga la wala ina au mai tatou porkalame. Po ala ni fa ta ua o fa tino ina o tatou tangata. O lea ua soi fua nei au kilan. O le mea ta ua. O le aso malolo. Ele o se aso malolo
ale tatu tunu ato Io na au kilangi ale malo ala finga lu ngata taila lo mai si office mal malo la matala i si gisi mot ai fa pena pe a malo lo lato ai finga lu ngata to a vaenga i o le fa o pulenga fa kolone na malanga mai lato no fa to ina ia watu po Australia ia mai foi nei ia mtulanga fa pena ia vaenga la na tato tapinanga ne e fa tupu manatu na ia mele pe ha peo kai ngala mo tato tunu wala we tato tu malo fo e tato taulanga pe ia wat tau wen fainga ia so fa penga ia la so fa sale le anga ala so fa sale le ia vai foi o me fa tu fa baite man tu as fa pene e tele an tauli o lo mfalo o lo vo le wai pe o kai ngolo kameti o la o kan fa ka me la so fa sale anga ne ma tu malo ia la so ne o flete mo mo o mako mai la le o ku malo fa la ngu kwai vo e kasi fa le aka kasi ia e fa pe fa ilunga vo le pe o pene ia la so pia la so ngi ma na ia vai ngana ia vai e fa mausali e fo ile ia le identity o le tu ma le tu ia me se o pulenga fa I tu malo local boards ma local governments ia wa o vai ngana o le tu ma wai pe la ta tu pulen ta ya la po le fa te ingala o fatino ina o tono o kilan wa le aso malolo o kilan io ala me malolo ele ven la pista ya ke le tato volele o le mala silfi o tato ia ele finga wenga ia tangal wenga umal malo ia lai a business day masani ai falolo la ngo aso ni telin taudi ai a misia o aso fuale ke le na failonga o le mana ia nga o le long weekend ia to tele tangata fo ie o lo finga wenga ia kilan ngana ina ia a to le long weekend ina ia mawai ia wa pisi aso me alofa o le anniversary o le me alofa ina ia mapu iai ia ila to fa to ina o kilani wa wasona ia to tele la finga reports ia ngalwenga mafa fa pena ia tulanga o le aso la le mafu ai ia o pisi aso tai persi singafu ia tato ia tai pe fa pena ia wasa fa ia tunga arova ricata ia tunga so fanua se tuno ia sa fa vai nga fa tona ia vai tau ni ia o tele na malolo me masan ia pe masan ia ai ngai papakiu pe a mo what's papakiu o le si mana ia vai nga le o ta tala no ai manu le ta tu tele as malolo o kilan o pe o i le si aso le tu tulia telo e kale sia po fa la po ton fo I tonu ta tu tonu nei au kilan pe o i si aso muli ale o le au rotu ma au talavo e fai se la to ta faunga muli e ta penai ia lea e o nga alum fana io e sa le o le fosse ta penanga la na to e kale ia wala nga sa masen fai isi tau sanga ia e fo I fala tonga la telo ina e fai ala to ta faunga le so ta ia ia le so papa ki wa ka nga pusa me ka ko afero ye ia manatua o lo awale so na fai foi le mela e pe le I tu le vao matulanga na pe le na mu ile le mo la e taulana mantua le fa sa papa ki te mi nei out in open te vanga na me o man tapina ina ia manuia la so malolo as fana o kilan o le simta pulo na lua la le o so o tuia o tu foi o fana o le mana ia e tau tala foi maleava wa lo sunga se vai atu le fa fuanga samo ia o lai tio walo la tapina ino fa na ura o le wa nga solo foi manto foi lo ese foi va senga le wa nga ye ma o ni se le fa to fa wina le va so le te ne mai lo wa final titi mai le kindergarten e po a on fa tai o le la so polo la ilunga ila on foi le tu lua primary school ma I foi la tapena no mai la le taunga tā tele I tato di poti fo I le sa tu ina mai fo I luva taluai le taunga tā tele o tō ninga o ngalo ia onga ia malisi fa pita u le ye nei
o le teime anga e alum whanau fo i aonga mantua e tau ana vai le leia la to pepe whanau passports ia mamaenga pena la vea ele visa vol no fo mau pe hape o le whanau sa soifuane i Samoa i ele no fo mau o vaenga umala na taunta pena mo teime ne mo li potina e avenga i aonga ia maniso whawhitau le niso no fuanga i nei au kilani lo mau o mai o lo o whiangai ma fu nei le whawhitau li leo le lea i ne avano i aonga mana tua foi wa amata on overpopulated ia nisi pa o whatupula ia le whaitau o whai o tangata e a lalampapa au inisi o vaenga mataulanga tonu au kilani leo tato vai whare foi le sa tasi le whale whaita inga i le vaenga leo le whanua ia ke la kungo o fiku wha alo nao le whale tasi ai fitu a inga le tonu Ioi. Mo pamet. Ma mantua. O inala le teilo ai, mo whaatupula ia le whaitau o whai o tangata no foi lea no fuanga ma le taulanga. O le la tatu atoi. Ioi. Ma o toi mo miela toi fausi o nisi a oa. Mai o le whawhaingatanga le sa talano me nisi foi ana leila ia tau i le matou lotu mai. E le o mausa avanoa nei ala tu whanau foi sa tau whaatonu watu lea o ngā taulo latane li me o lo alalampapa o ai. No whatu lei ei. Se o le o petu i tui ei. Ngā le pau hale lea o ngai whia mga o le kama. Mai laka ia kia o hau o le kaka ngu o le ngu ngeo man lewa. Ia ma o tūlanga pena. Ia ai whatu tali pe iai. Ai, o kris foi me. Taro ele li pe whasino ane nisi a o ngai taulo latane ni tūlanga ia. A taua ta pinanga o la ei. Ta pinanga o la ei foi alam whanau. Ia wa en whailan whatau mai le farmers warehouse. O le New Zealand uniforms. Ia. New Zealand uniforms le tele o aonga umai watu iati o le pepa. E watu ale pepa mwhasino mai a lato. Wai mantua i teime mo le warehouse ia tōninga. A New Zealand uniforms a le mo tatu i nei au kilani. Te langona fo i company whapea. Ai o aonga umalawa i lato office tu tonu po lato main office. E a mai le pepa whatonunga. I la e ma tōninga o to alum whanau aonga. Ia ma vahenga umai whai e fui lato vahanga fui o lato ofu fui lele second hand po nai mea e mai se alai fufua ne ainga fui lele lima vai mai le mai util fasoa e ona amatai leo tamaiti e mawha maria fui ingai ka meki kako amaka ngai ofu ia io e kauanga ha e tamaititi ia o mwhai e ona toi ti mato e amatai e le toi tau amatai na le tau sanga ia e naisi le fia matua ia vaenga taua whatau o lai e le ngata la ei o se e vai ia o tūlanga ia la tu atoa onga ia sila a whapewha si le fia se vaenga o nai e tau ngofie ia so tai mai tatu ala leo ma ia pe ta ingo o le tel watu o le tau ngofie tau atoa onga vaenga ia tele vaenga nei o nei fo ia di so tatu nei mo me so sonia malo e ma faina so sonia ai e fatu peina o stationaries ia so sonia mai ai fatu ingo o toninga alam fanau ai pe o vaenga tau ala na tonti tele i matua i le fa so ina fo se leni ne taimi ia o tatu tu matai alfa ngo fa so ina se leni fa mo al fale ia mai ia fa solo la i vaenga pe na ia tatu o se vaenga a se vai tau fia tono ainga de wa matan tapen pena ia vai le lunch box ia vai ia vai get excited with the kids wa fia na tamai tio dato ia ele onga le ia atonu la fia foi matu o le watu wa tamai timo na tu la le so le ia mana ia tapena fatasi a misela o tofa ia oka ia ai basta ngo fiele fa ia le fa ngo vaenga le sila na me le mangia ke mi o tamiao e lai ki ku me ai alu pe fa pe o tamiao malanga la mo me ai la e fai foi e tau maftanga le aonga mai le se pa o ke le alp no for fare ai malta ai malta ko fai le tablets e o le se vola fa tuanga e pule la vai le o e foi la puata fai ai o le fa tuanga foi le amata to fa masani ya lo fa na la to time table foi le time moi time management la time la nei wa mata lo to ave se me ka ko gadgets foi e puata tu laptop ave le kai iva
ave se uma tape lo moli au fo il matua I tatou matua le mata ia o ki vi kaimi ngei wala e alua le aka maka kwenta matiti wala la me what about you wala kala finga tamati me what about you mom so let le ya le tau fai fo le na e fa masa nge discipline pe le te tono le ainga yo e le foi ma fia tamatiti ia wa mela ia mafua mai ai nei meo anniversary foi ia pe alu tu le taimi fa amataina o se anga nu fai nga luenga ia wa mafuanga ne ia wa waso ia I le amataina le lalolangi ele ini fale fai nga luenga ia sa to fotanga malana fato anga matulanga fa pena ina o fa tino la nei vai sa wai mai tula fai nga luenga mai tula moe mai tula te fao le mafua le lusu fai tula valu tula moe valu tula a onga pe fai nga luenga ai valu tula fa tino ai si mele le ole o se fuanga na ia te le vaenga ia pa ka ua ke le vaenga le watal no ia tano e lau fionga wa mana tu fo ia o fo lava I ya se fo la fionga le atua I ngai oi mai le atua na ile aso na malo lo ile atua lo la le winga le fa ule mai tatu o le mene ta ua fa ta ua ina le boy fa ta ua ina le malo lo le taimi tauna malo lo ai mai ale lava foi la malo lo te tango fie o uma tatu fa ta uma tatu fa lo le malo malos le atu malos tatu pumai ia matulanga na wa fa tu pumisa wale la mai taita ia matulanga fa pena stress ke wa atu ma fau ia me ana ma fu mo lo foi tamaiti ia to fama we ia mo ko ba usu ia wa tu sale la ia amu yo to ia wa taita ia wa umale vaenga o to ia fana enjoy the journey enjoy the journey manai fanau ia matua ora ia matua lo fa pena na jau sia tono ai ia ai fa fela tuli te mai ti pena sauno ai mata to ia la pisa ia let's volele ka ko lead by example ia matua ia ma ta tu le wa foi o me fa me o tama tu samala on matua le to te esek a fa pela o matua fu ai ia fa ta inga nei e fa ta e fo le fana ai no le o tama te mamui ia la vai meta me te le pa o kwa TV ia fa ta ia te oe ia manuia le tapenanga o nevas fo ai mai se la mataina o to fo yo fa na ia onga ia maolo ro tele ta mama tina ia fie fatino ia wa talamonia o tato no mana ina ia ona ilo fa na ia onga ai ma fa pena tapena ia manuia tapenanga wa onga fa na ile neita sanga fo lua fe lua lima maolo on sai ma fo lo fie fatino ai tau singa wa inga resi vaenga lona so e ta wati ia ole open fit mantuale na ia ile vai tau ole swinga ole fatino ina ole au nanga ale malo mo ila tolo mana o mif so swani e ala I benefit ms ala ila to o ile vale ole su le singa luenga tada job seekers benefit le lana ia ile taimile na sui mai ai le o faunga mo li foile mo li failolo ole mumu ia wa tu fala yo a red stop ia o mo le green wale le me uma ia ole ala me mo le green ole vangana le green tim tonu ale ftoe e talsanga I lau benefitile ia mankuala o le fa ngoina o le benefit so swane tsailinga luenga ai job seekers benefits le ala wa watu lo talsanga ia green lo ia te ma watu lo ia ingala o le vanga ta uarale fie ta to tim fo le sengel pepa no mole o tangata por case manager mo tu so ole thank you ma ifo ia ia sa no fa kali pay mai sa payment ina nei ale mela e yela sang man tofoi le wa swinga fo el fainga malo le wa ifo swinga fo nei ma tele au taime e ilo ma to e tau mo fai fo e to tu na I fa tontonuina o le fa nga ina o fa so swani nei al malo ia o vaanga mo mola le la fito tonu sa tala no le sa ye na tal no nga fo I vaanga nei manisi fo yo le au pe on mato fo no lava yaso mo tangata ia fa tino ina la to te au mai pe fa tau tai le fa vaanga tau tu le au nangal malo o pe la le
Mau alo lau benefit. O le ai inga lai ai, e te tau, ona e tau mawhai, e sā ili le ngā ruenga i lea aso, ma lea aso. Ma fo i lea na tu upu ai. O lau whia ngai ngana. Lena whia ngai ai, whawsa ngai lei ma lau case manager. Ia whai ai lo le tala noanga lea, u maali lia, u maali ai. A watu lo malu pe mai, me ia lu dosa o kei ai lu, so sau ngā ruenga. Ia ngai sau lo la ia. E la sa taimi tapula a su e ngā ruenga. A fo e lau e le taimi Bellalt Green. E loa la vaenga fo le wo umi le ono masina le mo so ngaluenga ya wa saule si wo orange mai le tu sala ile time frame fo lava I mea lamo o mia el tangata fo lava it's a case by case scenario o le walanga o le tangata la ma ati le ya tapena le CV mtura pena ai tanga tala mo mia lai seni lai mo mia ia nisi vai ngai so ni ilato mai se ilato sa vai mai nga luenga fo le fa fo se le la mana fo suia la tu ia la fo ia unanga pe e mafai ona so ni le malo o te no fo ona meta u le vanga ni a wole mo lo le so ni le malo e ngofo ma eva ka fa le fa le ma le fa ma ko me nga lo tupi ata to o ia e ngi singa vai o nga lo to tele o ni se le te ma sani nga mawangi umangi le ku pekaya a eva ta fa ai pun muri le fasili mai so ni fo le mi se u so le fa ai so ko ele ia lu seminala e requirements po lo ai ia me ta tau ona usta ia e te tau na nga I seminar so swani at o e whailau lai sene. E me whaina alua tu I seminar fo lele po le health and safety fo lele o e mese ngā luenga le te mna e mo mi ai lau alu e whaia ia e te utangia la ai inga nei. A o le mo lo le benefit fo lele nei. Ia e le ango lo whapea pori. O tātou la, whako ai longa ua laku penka unga e kur kate le semia. Ke ia wakto I tango vili le ia malaysia o le tusi wa tusi mai lava fe utanga I mai lava official malo e tusi me atu e so e sanga luenga o male ton masina e mai ar kusi fai tau el pusaisa wala ngal ta tele na e mai le tusi fai tau el pusaisa e pe mai for tusi no fo tonor kapot tonor ta wala fai tau ta vale e le fai mala gala o que lo pe vico lo fai luenga ala ngale wo le man matu masani ma fai lo fai mala tangata e so swani tangata vo le ai I vaenga nei a pe o ta una o me la ta ti lo le fa pala mal fa tala le lava ona yo tatu tangata ia me tau ala vaenga na ia lan me mata ia fa maoni I tutuunga ia o le vaenga le wai ele fa va wa ya benefit na wa mo wa oi ma wa ona ole sa pena ino singa luenga ai ele fa le toni o yo moli lo pa ele fa le tonu moli lo le mu lo mkau ole mu la ele case na ma wala so sonel va solente wa mu si stamalen ma ho ya makia kula male uso ya lang talang fa ye ling fasili mai le vaanga lan me wole mo songa lunga tau sanga atoa o va mal tau sanga o sa fa el benefit nei alanga o kikilo kwa lang pepo fa sole job seekers benefit wole van ka wel so sanga lunga o reke ma lo si o le fa kasi o tau sanga ai lo fai mai o feni me la mama la mo la kala ngom la fa longo me ale le fa pa la nge le fa ku ma no I don't understand your English yeah era tu taulia foi na excuse la neta o vai ku la na uso ku sa la ke la ku fa ku la kalanga o ko sa fu lo ka ku fa ku kalanga la kamala le atsoni o le me le fa mam la le uso le vai ia vai ngai le fai mai ia le tatu benefit le ia ol mele e ta wala no walula fa mai lo la i mtutunga e tauna e su sa nga luenga I le aso tasi e tauna e talo sanga ave ma ia se fa maunga sa ave sa tusi tal sanga ile sengalwenga sol ko ila so kas amu ia na tu avano ia mana ia wala fa ia vaenga na ole tato por kalami le vaenga na ile job seekers benefit ia ole tangi la val por kalami ia silsilane vaenga na ina ia awane misi le seleni mas avanoa ia tau sia ia inga ole tam tau fai ole sitseni pe funa ia ile
le mau sa mo si sina ni sila lua filosofa le o mai atu la tau sanga o fa manuaina pe ona sila fia e o talia le malo ni sila e o toi fa fo ina si senio la tau sa soifua mal tasiva lo fa ia Januari mua tasiva fa iva pe on tatou ngalu e isa moa lusu lima afe i la tau fatino ina ia la tau submission sia mal tau tele pa ia mal malu sa fa pe foi na ngalu e i sa unoanga malafonga matulanga sa lango ai le pili sa pe ona silafia ia sa fatuina le sunga ia te anau tu yono ia fa pe on ta fina wina umai sa moa i le tu ia o ere ngata ila tuno sa mo ia tatou nei tatou la le sa tatou ngalu e ai malau sunga se yuli ia le la wa ia vaenga lo ia nei o ila tou anga va ia pe ona silafia le fai unga na wa mai ia o tasiva lo fa aso suto lo me tasiva lo fa ele aso mo Januari tasiva faiva wa na o ila tou e anga va ai le sitseni ia mai se foi tina sa fa toi po atu ia ila tou sa fa na u tono le vai taimi nei ia ai le ava noa pe anga va o la tou suli ia o le la uma foto wa maua mai tala to tele la tou fa manuaina wa uma na apalai o la tou sitseni vi ia le ali mau fa peo na fa manuaina o le fa tainga sili le le tua pe wa matu watu se avenga mamafa fo le ngalo uma le sautia la ina timu ia nga le tato pese ma oli fa fitai ile tua wa tali mai ile vai watu na le dava yaso ma ona tuatu ile nai tu a fo le tato watu no o mai ala to pepa sit sen mama moli mai la to fa fitai le langona ile nga fa after tele il tato tnu o lo ilunga o tato o penga ta fai langi ale matanga luenga o matau fa lo tu fale Department of Internal Affairs o nai fa samoina ma ye fo il tato pepa talu sanga pol tusto sanga application form ile ngana fa Britania o vaenga ia elua e ta ua le fio tato ai nga ilunga Department of Internal Affairs in New Zealand ia na elu sa ale le upu citizen kiliki al citizen o kometi na e tilo ilalo i fol pusalna o lo ia ilalo la to Samon tu se mar Samon citizens volele mol citizen o Samoa o la to na soi fo mai te usanga la sfuma todo me e tasiva do fa ngai ile aso mua o Januari tasiva faiva e fa lava enga po anga va e mafai ona anga va ai ia na yo tatou tangata ia mo ila to o e na soifua mai i vaenga na ia vaenga la na fa e mafai ona ave ai lau tu sanga e lango ai lau sanga o me taua lava mo tatou e taun tapena mantuala le formal nei e lele o mafai on fatu muina i lungo le tatou penga te fai langi po lungo online o lo o fa apea mai e titango e titau na e alu e lolomi pe print mai le tusi nei po le tusi tau sang po pe pane fai tau sanga mai le tatou fal tusi e po fal finga luenga po felava men fai na lolomi mai e pe tau sanga nei ia ma e fa tumuina lo o lai e le tusi tau sanga i le ngana Samoa o lo ia i fo le tusi tau sanga po le application form i le ngana Britania o so se vaenga la o vaenga nei e mo mia le alu lo tina po lo tu ta ma po tina e ta po e la tu wata e mai la to inga ta fo le passport ta New Zealand te fai ia i le fale pu ata fa mole pu ina mai le ata a fai fo e o fulanu me mata ia lo tina pe o fulanu moana i le tai me alu e pu le ata ia e mana ia le o fulanu pa po nanga e se senga ia le puenga le ata pe afa pe o fulanu moana pe afa pe fo o fulanu me mata ia lo tu e se senga fo le ona fallinga mai a fia ia le watu ata pe se senga e to tuli mai o to le to mai le ata ai pe vai nga ta una le sa mai o mai ni se tu star sanga ia ta wai o ata na e fa nga ina e tamapo tina mo lana tu star sanga lua o lana pepa whanau
tolu o lana passport po lana tusi falau o lae valid po o lae au ngā e le I uma aso e whao ngai nai wha o le pepa whai pipo pepa fo I le o vaenga nei o pepa o toi ina le sa whai pipo malolo matua langa nei e swing o le suafa fo le ka ingo o au o pamu ia whai o le toi o lo matua sa iai ia lo pensini ia whai lo iai ia pampensin kusala mera ia fa tainga le ala e mo mia la va tol pe fa nau mai e uma ingoa ia langa ilo ai la ia fa mamunga lava ia le tal sanga mai lua pe vaanga na le tutun mai vaanga taua na tau tino ia mo me faina va ai ia ma fa pe foi o le ia mas pe maliu au mai me pe maliu Io la na tau. A me se ala fa pele sa fa pipo. Ya e mai la le pena uma me na. Ya le fa nga ina. I lo le mana o mia tapatu. A vele ma wala fa tuai ai le tau sanga. Ai fa fitai matango fie mele wa sa no ai le tapena pena. Vanga umala. Ele mfailan fa tu online. Nei, kusale na tau fai atu vasolen te fa atu mutu. Ele ai, e ke kango download pe fa aru ilalo. Lolomi. Saure ka como singi foi le lom tusi. Ya, kusilola ia ka ko. Ela fa atu fai ngofia langa le fa solo al pusa. Ele a to se lusa fulu minuto fa atu mo ia tatu pepa ni. Banai. E pa wal me follow al facility. O na fea na fa na wai. Tusi ai lalo le swing o ye le ngoa ono o le mafu anga. Ele mana unia te tongia foselo ia taunta. Ia ele le fai straight through. Straight through. Le ai fo se me o la e ka wal le se va nga le le skala la ko fa le fo I fa kumpe. O le la ko ia fa tete fo tatu ia o nanga le le stala ina. Fo le fa ia pep malanga. Langa ia fa le wa sa no ia. Sa ia se si sa wala au mai tulanga fa pena. Ia au nisi au tatou sa so anima. Sa mo fai. Ia te leo tupe mana wai. Oi. Ile ai. O sa o ile ofisa. I manukau. Mai le o ia se ai. Ele se mela mana mia e fo nisi e fa tino. Ia amana mia so ia wala au mai se ule fai na fa sino atuma. Ele se tong. Ia tulanga fa pena. Au le Ia pe mana mia so ia a wa umanta pena le malo New Zealand ia fa sa mo ina o nei forms ia matulanga mal fai ngofia wala na fa tal no ina tato wati nefia ona wa ia inisi u fa se mai ile inisi o vaenga o lo fa peo na se ai ia fa mtalanga matulanga pena ai matangofia leo u fa so ia alusa o ai lunga le penga to failangi mau le form ia o lo to tele ni sio tato tunu samo lo hanga I do officer hai komsina tele so ani lo mau mai ai ia mau mai le poti ia la o tau pa u ai la lo le ai na amatanga sa fa pena tu mo ia la o to tele la to fa tino ina ia fa pena fo inei I matu o lo inei New Zealand ia o fa pena na mau mai tala fia ia mau foi matala le fia ona ia nei vaenga na o tele le fia I lo ma le fia malama ia ai le o mara wala mau se fa mtalanga sao ai o le memo mai o le o sao lava ile ofisa ma mtanga luenga o le internal affairs pe ona fautu atu le sunga se yuli ne fiafi Malaysia vaenga tu o le taula e tongi ai antuala tu start sanga e ai lo na tau po le fi e lua se lau ma le fata la New Zealand ai a manuia la tal sanga e toe tusi fo le ton e toe tal sanga fo ila lau sunga pe wa mai lo le tala o manuia e toe au mai lau tu pe lo manuia lau tal sanga mantua le ana o fai unga ngal palmene o New Zealand ia ai ona o se tau foi le wale na sa na fina o le leipa ina awa tongia se fi ia ai afa manuena ia toe maua ia ai fa malia toe la isuli isuli ia le o ia ia awala ile mfaina tula fo ina le tu ia awala ia ai le unga na ne pokalami sa ili se roia mo descendants matulanga fa pena ia ai le uma ia vanua ta pena mai le tu ia mafuafuanga uma pe ona ia ile au nanga ia ale mausa anga tu ia
Ia o tātou wati na nea fiafi. E se si vai. E vea nea fiafi whaafeilo i atfo i mamule atu lea ngang whaaftai telefoni sila mai mo mai mat whaafunga mai ale fionga i tamaita iloia fo i ala tātou mau sa morti tenu sila luaflo wha. Fionga i a luman wao katalain sa polu. Ia, lea sa tui mtangi olo ma tautua fo i tātou atunu e ala fina mōlia ala tātou kinaunga. Ia whaamanu ia tfuat tau sanga fo i atu. Oe, lau fionga, whaafitai fo i le mai mo mai whaafitai le sosoani mai, ma soso tau au mai. Ia o vaenga umai ia. O lea, o lesi lea la sanga tofi lea nga i eil tātou matau. O lea fo la tau mwhai a tātou, la tātou fo i awala. E tātou te whiutanga i ai. I vaenga whai walanga lila luma palota. Luma palota. E rea ngata palota Samoa. A palota New Zealand. Lea kako kau whai a tō whaafonga mai o makofisiri kai Samoa i a lako lokea me ngelo a mata na o whaalonga kutu pēso le tene o a mata na whaamapu e mai ma whaama ite mai Samoa. Le mea le nei o kau lokea mai o tatu citizen. Ne ia toso atu ngai tua i anga waa ai o tatu suli. Mai se ala tasina vaenga sa ave tatu whinaunga. O le vaenga lana. Lea la ka mo fai e ka ko ni kai ka ko fa mai ke fa pisa atu e unga i ka ko van fa fai le ngei ka ko van fa fai le Samoa e lango se fi na nga aven to aven malo New Zealand wa man tu lo te tala fai to o le vaenga la le tatu te una ia o le faia o nisi te unga i le tu la fono lava nei e na i ma fai ai o nanga va ia i la to e tu puna mai po suli e tu puna mai i sulunga titi fo po ia tu a o le mo e famanianga nei ia ata auto mai na vaenga nei tausanga a mako pisa koi ma tato por klami ai o tato wati na tu sai fo i marfa fonga mai le tato tsnu ile nefia o le pisa to le winga o sa no nga se o le tato por klami PM in Samoa io la mato fam na tu aso fo ile vaenga me le vaenga ia a se lo fo ile lungo nei tausanga ia mtulanga fatino ia walta tuaina o Samoa faftai tele lava ila usunga fatonu ia wa fota wati ne fiafia me se foile teranga amutangi le ngalu fa insinia ia ana Samoa le wa afale tulas fulu tapena mai sunga fa fenga ia savia kilika mesaeli ia me se faltu fa fenga ia eti fui maono makasi ia wa fota to pokalame o le fono talo ia mai tai matou ia manuia lava le fiafi ia wa foi fainga malolonga pokalame fa wa so foi ia mai manuia so foi